Anya di kinunam ha, inteng. Nanguno di kinunag bala. Insulsul ko, jay luko at tao. Iti kalabos kung karsil. Anya, kat nudot-dot kanumat lang ti manok ni ambong tinaalan na. Nakatayab kanumat, di manok. Agpapagpay may sa adot-dot ti kilikili ti manok tinaalan na. Takay papanana ang nagtanaw. He is tuloy the chicken feed. Panang! Oh, ha? Suday ta. Naimbag nga oras yung amin papagayam, it's joke time manan. Kat itagon daway, ing kami mat iparang, danana toyang, kanana biryang. Tira! Fly me to the moon and let me play among the stars. Nay, Maribiryang! Kumusta? Long time no see. Ay na, imbag man Ay. na nagkinita tamaray. Wan. Nabayaga pa na na binirbiro Wan. ka. Nasurok amay sa ataway. Imbag laki din ta nagtinumpong mantidalan tan maray. Wan nga ron. Aguray ka. At tinadamag ko ka. Nya. Iparparamag mo ka no analain ka itimat. Ay! Ay! Agpay sumamaray. Amaw. Di ka amo ay ang idi agis iskwil akpay lang ka day tati paglaingak. Mathematics. Aya. Wow. Ipanaknak mo rin ta. Agdamagakan ka. Sige, Ah. go ahead. Sige. Mm. Mat. Wow. Plus. 3 plus 3. 6. Nalay nga talaga Ay. 2 plus 1. Try. Ay, nalay nga talaga. O, 95. Oh. 2 plus 2. 4. Ay, nalay nga talaga. Nag-isay. Agoray ka. Ah. Ma'am, dati nabasa ijay libro ako nana. Ati utag tayo kano at tao. Kasla calculator. Mabalin mo nga aramaten, aramaten apang yan. Addition, multiplication, division, kan subtraction. Kasjay, kaya di jay. Ay, sus, day talaga yung naglaka. Sige. Ipadasta di ta utak mo, no kasla calculator. Sige. 2 plus 2. 4. Ay, Madali. madali talaga. Sa bagay, naglalaka nga ka. 4 plus 4. 8. Ay, nala 8. See? Dahito man. 60 plus 80. Oh. Ay, saan akas ta? Tisungbat na yung question ko, Maray. Kasano? Nalubat ya utag ka? Nalipata mga min nga in charge ijay balay mi idi umayak. Ay, naglaing nga agrasyon. Ada pa'y sabali ada magaw. Ay, ada Saan ka matgaya? Madalaing itimat. Nalainga. O, sige. Depende aji question mo nga may. Ay, kay mo narigriga. Wow, sigay. Sige nga, Rod. Aguray ka, tagpanunot akiti narigrigat. 9 plus 2. 9 plus 2, 11. 2 plus 1. 2 plus 1, 3. Ay, naglaing nga. Dahito yan. Kanigata din. Sigay. Denggam nga na yung bag. 5 plus 4. 9. No. 4 plus 5. 6. Nakasano, binaligtad ko lang ang question ko. Kag binaliktad ko lang mo i-answer ka. Ayawanan. Talaga nga lubat, di utak na. Yaman kami! Iting kay panagdangan.